o tla re tshwarela he motho mo le kwa re tlile le di-camera o neng wena go bala lena go neng tatemokwena ke fitlhile mo loreng se ke utlwile ke fitlhile mo loreng se ke utlwile ke wena nna ko tla di-camera goba ke kgathetse okay motho mo wena o wena o tla dula o fitlha haka o batla go bala le nna for eng goba o bona gore ke a hlopheha le bosigo wa fitlha montsho tsa do yena batla go bala ka nna le nna ka teng goba ke mkolota tšhelete a ye eng ke batla tšhelete ya ka no ntho ke batla ke tšhelete ya wena ga o ntsong go bala a re tsamaye mo ke batla setšhaba se o bone go motho o jwang. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly about Josie Pascal Bull Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepascap.co.za. So guys, today I have my sister, my sis. Ke po jotse di-viewers tsa Josie Pascal go rantle ntle wena o mang ebile wa go ngoletse. Oh, lebitso la ka ke Nampho ke dira mo Phiri. Ke lengoletse because of ausi ke na le bothata. Ke la ka kadima o tšhelete go ntate monso le go ke matšhonisa so ke nkile tšhelete le kana le bo ma 5000 ke a hloleya ke motho le goreng ke phela ka tšhelete ka nta ke na le bana so a sena dijo ka tlung ke motho le goreng ke a o yena matšhonisa wa bona kadima tšhelete so ke tsene se ke nka tšhelete le goreng e ngata o feta tšhelete ke golang. Yeah, so ntate wa ngwana le ene ke motho le goreng ha support and so on ke nna ke phedisa bana ba ka ke mme ke ntate ka tlung. Yeah, so thata gore ha so le thata o patala so se tlametse gore ke patale ka eng my sis ka kuku o le swantse o patale ka kuku se ka o sa hlola o kgona o patala so o so go betse le ene already ya ke go betse le ena so e se le ntsholo go batla ena e dilo e etsala nako yohle wa bona. So mathata ka gore a ksa gona so ntse ke batla go botsa yona go qetele go bala le ena ke ene o suggestileng gore ka gore ha o bokgone o mpatala tšhelete go bala le nna kapa ko ene o ileng wa suggest gore sa ke se sa gone ke tla gona o patala ka ke mang o tlileng ka iteng ke ene o suggestileng but ka ba le nna ke bone gore ke a hloleya ka bona gore ke yona option e ke leng ke na le yona but then se ke kgathala se fitla mo leng ke a kgathala so ne kopa le ntshuse. o so fitla mo leng gore wa kgathala ya so fitla mo leng ke a kgathala. Okay, so my sis ntse ke batlang o etse bana kore o ile wa mo jwetsa ena mhlomong wa tsa keng se ile nako ntse ke robala le wena ne ke nana 5000 o robala wa ka le wena ke se ke ifitile ko pare stop distance yena a ke so mo jwetse this why ke bitsitse lona ke batla go le ntshuse ke gone mo confronta ke boeleng se ile nako ka kang wena my sis go kolota mashonisa one nete ke na le bo ma 8 months yeah ke na le 8 months ke mkolota o na le bo ma 8 months o kolota mashonisa yeah. And when I batla today re le Josie Pascal go khape go lo mo jwetsa go tsba keng ntwe o batla re stop please ke a le kopa house keng a o sa go ba le lena mhlomong na le o foster team ke go pa re moveng re tsamaye o na le o foster nene yeah yena se le motho le gore wa bona sa e batla always wa bona but then one thing for sure ke tsebang se go betsa holo le mothona o like no sa yena sa yetsang ka re ke ntshwele go ke slamo because of yeah it's a slamo for yena la se sa batle ke forced wa bona a so ne kopa le nthuse please kopa le nthuse la se se le slamo so ne kopa le nthuseng ke mo confronte maybe re tla bona go tla reng but se kgathetse o lwa nthodala ke kgathetse e bohloko ukubuza mfana mama mashonisa lo ngumuntu mhlambe engithi une family naye yakhe mhlambe unayo umfazi anamsadi that's why I take advantage kwa naye o wrong motho mo ka dimme tšhelete ene lona le mashonisa wa sheba ke ka dima motho tšhelete wa sebetsa o etsa eng so ke na ga itšho ga o sa gone mpatala ebe ke go bala le wena you understand then o se re fitlile o dula mo okay no problem ha ona bothata o re masiski ke ena ke ena wa utlwa mathata motho mogolo le kae teng o tla re tshwarela he motho mo le kwa re tlile le di-camera motho mo la ke explainela go wa ile mo mosadi o batla o tlisa ka di-camera ka mabaka fe go bana nna tshwanetse be o tlisa tšhelete ya ka mo ntho nna ke batla ke tšhelete ya ke na le bothata tate mokwena ke na le bothata o batla tšhelete go neng wena go bala lena
ho neng tateng kwena ke fitlile mo lo reng se ke utlwile ke fitlile mo lo reng se ke utlwile kwena nna ko tla di camera hoba ke kgathetse okay motho mo batlang batho ba mo ba re mamela hore re batla eng ka mamela jwang o ntlisetsa di-camera hobane mosadi ya tlile mo atlong ka tšhelete ya ka ke rona re sebetsa ka di-camera e o rutlisetsa di-camera ha re no re ka setle ka di-camera o na le lata ha tlong ka tšhelete ona ke balate ne ke tlametse ke balate ntate Mokwena ke kgathetse kwena o wena tla jwa fitla ha ka o batla go bala le nna for eng hoba o bona gore ke a hlopheha hoba o bona gore ke a hlopheha ha wa hlopheela nna bona mosadi tuwa ha o no tla mo o no tlisitse o tla hlopheha kopa o botsa something ane e re ke botsa wena ska o le mashonisa wena ha o kadima batho tšhelete o kadima motho tšhelete fela kapa o kadima motho tšhelete o bona gore wa sebetsa ka gona o ikhutlisa tšhelete o kadima le motho fela la ikgollang grant ya bana ba banyane gore ke ye tšhelete o kadima batho ba jwang tšhelete ha ke dule ha mosadi yona mme ke re motho molo wena o kadima batho ba jwang tšhelete batho ba sa sebetseng ba kgolang grant ya bana kapa o kadima batho ba jwang tšhelete mme mosadi yona ke ga fitla mo bolela go wa sebetsa ha ke dule ha o boletse wa sebetsa ga ka bolela gore ke a sebetsa gore ke phela le bana ke phela ka granta a dumela a mpha yona tšhelete eo gobane ke hloka ntho tsa bana a ke tsebe lovers one thola ke hate the fact that ube mashonisa ha qetile o kadime bomme ba kgollang bana grant tšhelete meaning bana ba bang ba sokole ha tšhelete tsa bona tsa grant di kena batswadi ba tshwantse ba patale tšhelete tse extra di granting tsa bana ba bona which is wrong o se le mashonisa so tjong lona hantlantle le re ha le kadima tšhelete a gola grant go etsetsa example motho molo a ke re yena o kadime tšhelete ne ha sebetse gola grant so tjong lona hantlantle le abuse life ya bana ba fiwang ke government tšhelete hobane le etsa jwang ba kadima jwang batho ba sa sebetseng ba tshwantse gore ba o patale ka tšhelete ya bana ya grant taba yona gore ke a machonisa ke ya ka gale ke sebetsa ka o sa sebetse ka tse ba ona mosadi yona hantsa tla go nna tlang ka tšhelete ha ke ya mosupa ka tla ya sethunya o sa robetse le wena nako etelele o kgathetse tlohella o robala le ena tseba mme ntho ke batlang ke tšhelete ya ka wena ha ona mohlang o nkileng nnyo ya hae mosadi yona ha se ka ba bua leshano le kana ka tšhelete ya ka asikhulumane mamela asinankinga ukuthi ulale nomama futhi it's none of our concern thina sifuna uyistophe leyo nto if you have done it before sifuna uyistophe are ke botsa something mothomolo wena ke kopa o botsa something wena mothomolo ka hore ke a tseba a se o fela o kadimang ile motho mme o kadimang tšhelete le wena so basadi ba bang ba hloleng o patela tšhelete grant ya hao ya mashonisa so tjong le wena o robala le bona ha o so tle mosadi a hlolang ke tšhelete ke yena wa mohlogo o sebedisa sex as an advantage wena a ke sebedise ntho mosadi yona ha mpatala tšhelete ya ka haka o kena anytime ha batla le bosiu wa fitla mo ntse tswa we yena batla go bala ka nna ka le nna ka teng goba ke mkolota tšhelete ye eng sa o patala tšhelete ya ka o sa o patala tšhelete ya ka ona mosadi o tloa mona o tla mona o disa o ke batla tšhelete ya ka no ntho ke batla tšhelete ya ka o no tla o tota ka tšhelete wena ha ntse ngo bala wena ha ntse ngo bala for eng o ntse o nthoballa for eng o disa camera ha ka mo wa ntella la mosadi tu motho mo le retse so ke batla tšhelete o tlo thola le nna wa tseba la mosadi o nko tšhelete ka nna ke kopa o botsa something tšhelete ka o tshantsa o kolota 5,000 sorry Mr. tšhelete ka wa tseba tšhelete ka ke bokae wena mosadi ha se go bala le nna ke batla tšhelete ya ntate motho molo wo tšhelete ya ka botsa something wena o kadima batho ba jwang tšhelete ke batla o tseba wa sheba o motho wa sebetsa na go kgona grant o kadima jwang tšhelete a sa sebetse o natela go nna mo ke re ke batla tšhelete ya o ditse ka ke gola granta ene wa ntse ya mra mosadi a mpha tšhelete ya ka a mpha tšhelete ya ka o na le isa ka obani already mamela tswana di camera tsena tswana di camera tsena ke batla ba o bona go motho jwang a re tsamaye mo ke batla setšhaba se o bona go motho jwang ntate kopa o bue le wena he ke go na le isa ka mosadi ha re no qeta ha o sa batlo bua le yena ka ntle ka mone tsia tšhelete ya ka ke a gola ke tla bua mamela wena wa o kadima batho ba sa sebetseng tšhelete o mashonisa o jwang o kadimang batho tšhelete ya grant
ke batla tšhelete ya ka mosadi o so tshong wena o abuse di-rights tsa bana ba banyane o re abuse di-rights tsa bana ba banyane why o kadima bomme ba golang grant tšhelete a ntse a tlo tla latlha dikopo ya go batla batho ba sebetsang ke eng latlha dikopo mo a sa mpe tšhelete ya ka di latlha ga le mona le tlile le yena jena e be o tlisa tšhelete ya ka bo ausi ba o kolotang kao fela o robala le bona na ba le bona so tshong wena batho ba tlang ba tlo kadima tšhelete mo ha e le batho ba bommo o robala le ke kopa le ntse ka jeng ke kopa ipatetsa ona tšhelete o tlo e tshola o ipatsa wa bona ne re tlo o thusa o tlo tla haka nna o tlo mpatla tšhelete o ipatetsa o tlo tla haka o tlo tla haka e tlile mokgwa ha ke a bona gore ke mosebetsi ya hae yana ka baka e bua ga gona ntho e ka baka e bua ko go fela ke tsamaya mosadi a mphe tšhelete ya ka mosadi wait ke batla tšhelete ya ka tsane re bua motho mono ka ditšhemeganyana tsena tsa lona tsena ke a tsamaya ke batla le tua mona ka Etse so ena. ke batla tšhelete ya ka le tsena metšhaba ha re bue Sekhuluma msikhulumani yini kanti? motho moholo Ah kanti wena ufuna imali ufuna isikhumbu singasini. my sis ntho ya hao o e my tlwaetse sis ntho ya hao mamela ke tlo wa tsa ke o kopanga ne ke tlo kopa ntho iwane wa bona re tlile mo mashoniseng and how sharp and stuff ke kopa le ha o ka be wa hloka tšhelete jwang for no ha o se ka thola mosebetsi o permanent o sharp o se ka tla mashoniseng wa ka di matšhelete o ka wa ya ko motho mo tsebang because of mashonisa wa tseba ho no ha o kare ke kopa o ka di matšhelete kana o tlo go ede tšhelete kana and which is something o go tshola di piece jobs e seng go sebetsa permanent o na lo ba obe ka tlung bana wa tseba ba shebile wena ba lapile o tlo go bohloko jwang o sena mo ka yang teng e one ntho nka etsa go ke e bona bo matšhonisa ke bona bana ba ka ba ja jwang ke reka di uniform jwang nako o na lo ba obe and wa tseba mo ka se re phela ka bona bo matšhonisa so enkutlwisang bohloko taba ko o qetetse sa kgone mo patala ne o qetetse sa kgone mo patala ne wa qena so wena mo patala ka kuku and stuff wa bona which is something ke understand re le batho re na le mathata rona o nona le mathata o kona o entse o qetele so kopa tšhelete kae ho matšhonisa okay so ntho ke go tshong wena ko re maisisi rona re le Josie Bioscope re ka kgona go fela ba itse keng go thusa ka re patale ntate o re mo fe tšhelete ya hae ene if a sa gawane le wena ke mo he mo re tlonkang dintho re di se hole haholo sipe u baba i 5,000 yakhe mara maisisi ke a o kopa ha o sa ka di matšhelete bo expect go tla ka di matšhelete o tla ipatala ka tšhelete grant and stuff ke kopa o stop bo mashonisa never accept it ho swaka a ke phetse ke tla zama go batla ntato bana ba ke mtshwarese for maintenance ba o dula le mosadi o monja o ke motho sa tshwara a tlwella so ke bona go betere ke kene di court le ena re bona go fella jwang thank you guys ke a tshepa gore la bona go itse keng situation e hai ebile otherwise itse re fihla ntato go lwantshitse a re lwantsha too much a re lwantsha but ntho re tlo etsang re le sure re tlo patalla OC 5,000 re tshaba gore la se re sa re le siyo re le Josie Bioscope ntata bona OC re tseng a ka mo attack o rametse eng so ntho re batlang go etsa re le Josie Bioscope go re no re tlo sendela ntata o re tlo mo fa 5,000 a re patalle OC re avoid ntho ne re batla nne ba lwane ba ngangisane ba etseng ntho re tshabang go ka etsalwa re le show re le siyo ntate o e re ha bona OC wa mo attack so ntho ke batlang no go re fela ba tsa keng OC re mo patalle 5,000 a stop le mashonisa a tswe life ya OC and if mashonisa a sa tswe life ya OC re le Josie Bioscope re tlo make sure ntho re isa hole haholo because of itlabe ile wa itse keng itlabe le abuse e mashonisa tla ba sa tsebo go batla eng so ke a tshepa gore le lona bo mashonisa mo ha le shabile ke kopa le ska kadimang batho ba golang grant ya bana tšhelete ke buisa keng tšhelete ya grant a se tšhelete ya bomme tšhelete ya grant ke tšhelete ya bana o ka se go le mashonisa e bo foster o kadima mo sa sebetseng tšhelete e bo expect o tlo igutla se increase ka tšhelete ya bana ya grant so le wena mo high if mo situationing e so we pa o kolota mashonisa ene mashonisa ka mo o threatenisha ka mo o robala le ena o etsa eng o ska le bala fela go emailela ko Josie Bioscope to ke a le rata ka o fela guys I'll see you in the next episode yes baby